Akutongoza ekibiina kya Uganda United Riders Boda Cooperative Union hamwe na Boda Ampo omurembo Hoima abavugi ba boda betombeitire ekyebitongole bikubahereza boda zeibanja bakabeyaho empihanya mwingi bakubajema okushashura hagati y'obukikuru 9 n'obukikuru 10 omushiringi ya Uganda okushashura pitches kwayo majingo agemyaka 2 nabashobora nguni bashabwa okushashura shiringi emitwaro 9 buri sabite ekibaru kushobora ngu eki nikirenga harubo abebembezi b'abavugi ba boda harimu Geoffrey Chargonza na Mani Swale nabashobora ngu esente ziberire abavugi ba boda omugugo abwo kuba ni nyingi ombwire wagerageranisa na n'umurimo ogubarukora tuyina okutalibanizibwa gwebitongole bigabe pikipiki ebitongole bigabe pikipiki kibina mu kusasira kandi kibina mu esomesa yona ekubanza kusomesa aboje baita bakutunga pikipiki ni twetaga okusalirwa akasente okusasura sente zibairi nyingi munekihembura ine epikipiki ogireyo miliyoni 8 okivugire emyaka 2 ojja kwesanga tinge ewiki bakwenda osasulenke emitwaro 9 baitu yomonge yawe okolesa sente zira. Oro mukuru w'ebyobushubuzi Hoima City Dennis Musinguzi nashobora ngu ekizibu cyaba bahereze kukimanyaho ahabwo kwetombeita okumara ubwire buringwa kandi ngu babasize kuba basima ikibine cyabo kurugayo okwenda kurwanisa ebizibu by'ababoda agarukire yajumirira abavugi ba boda nabo enshonga nkezi okuzigamba cherezi no kuzihayo ahabibyo bushoborozi mulekeke kutuletera ebisagire tuli hapo obora botatandikire na commercial visa nogyo mukitu kyabo kandi leka kimusiga kikozereki kisisikaire tuli hapo. Silvia Narumaga oriyo muhwezi wa meya w'ururembo rwa Hoima nashaba abavugi ba boda ogumana bashomaje ebyapa ahangudo kibase kuchendeza butandu omururembo rwa Hoima ezimazira hamagaraga abantu nyamwinje nagaruka kurabura abavugi ba boda ngo murimo gwabo bagukwate nk'ecyatika accidents kusaba to be very keen to fail muno okwehara accidents habugoro bugarono traffic yakweyongera hati engudo tugerezeho kukora ahandi hapusi zikagira mu speed ndaira so kusaba mind about your life. Accidents traffic yagenda kweyongera. Ranka Maweje ari omwebembezi w'ekibineke abasegumizamo okushobora ngu ekigendererwa kyakyo ekikuru n'okurwanisa obworo na n'obukene oteire ebizibu ebirukuteganisa abavugi aba boda. Union si ya Kampala union yaba boda era olukiiko lwaffe olwa union luliko buli mukiise okuva ku sub-regions 19 ezikula Uganda Mwacholi, Lango, West Nile, Ankole, Kigezi, Buganda, Busoga, Eastern Bugisu, fenna twegase nga abakozi ba boda. Ebibina ebadde bibba aba boda bibadde byabagagga nga bajja olinga tali mulimu. So baganda baffe babbiddwa nnyo era baddembe okulaba buli kintu ekijja mwe bagamba eyali alabye ku musota ne bwalaba omugu wadduka. Gasha kwa Gad asaba ahabwa Tayari West.